Россия үтөөлээх учуутала саха АССР культуратын үтөөлээх үлэхэтэ Октябрь революциятын орденын кавалера Борис Николаевич Андреев Айылга музейин 1967 сыллааққа Элгей орто сколатын ихинен арыйбыда. Музей оңголлар булаанын ситихергер, оскола үйренәтчилерин, учууталлары, төрөпүттери бараларын ohuyбыда. Хебеске хойуус арас кораттаргар оскола оголорун идже элбэх экспедицияға сылжыбыда. Ол сылжан соғыру дойду кылларын, көтөрдөрүн тирилерин булан ағалара. Олоқтақ бұлчуттары кытты сибәстәһін, бұ дойду кылларын, көтөрдөрүн, чужулатын барытын оңырбыда. Бастықы музей 1971 сыллаққа эргежияға оңғылы бұда. Борис Николаевич Теребит Айылға музея естественный цикл предметтерин үйретиге тухалақ базы бол бұда. Оскола оғылара бұ музейга зоология, орнитология, таксидермия, курдук курхоктарга жарыктан аллара. Ону таханан Борис Николаевич тыыннақ мұндық арыйбыда. Бюханағас кыллар, көтөрдөр арас көріңнері баллара. Сүйстен тақса үйнәйі арас көріңін үйнәрелері қарайаллара. Курхоктар таханан оғылар Борис Николаевич салтатынан отуттан тақса экспедиция сылжыбыттыра. 1990 сыллаққа Айылға музейгар Борис Николаевич республикаға бастықы биология наукатын чыңатын үйретер класс арыйбыда. Манна республика арас мұннуыттан оғылар кілін үйренелері. 1996 сыллаққа 2 тәстәқ 1960 квадратный метр иеннәқ Масже Борис Николаевич бұланынан толкуюнан тутулан 1997 сыллаққа анын тәлетчі аспыда. 1990 сыллаққа Айылға музейгар Борис Николаевич Андреев ата иңерілі біді. Борис Николаевич Андреев атынан эргәйтәгы Айылға музейгар сүрбә экспозиционный саалалах, андай тумуннуктарыттан 4-тен тақса кыл көтөр экспонаттара баалар. Создателем, тех не основателем, а создателем нашего музея является Андреев Борис Николаевич. Борис Николаевич родился в семье учителя Николая Трофимовича Андреева в селе Кутанал нашего Сунтарского района. Вот его родители, Николай Трофимович Андреев и Мария Лавровна Васильева, его мама. Это супруга Бориса Николаевича, Муза Ильинична Кузьмина, уроженка Люкминского улуса. И вот мы, 4 детей. Старший брат, младший брат, старшая сестра. И это я, Светлана Борисовна Андреева. Мы с сестрой работаем, обе работаем здесь в нашем музее. Галина Борисовна библиотекарь, я экскурсовод. При жизни Борис Николаевич, работая, он более 20 лет работал в Нюрбе, несколько лет работал в Вилючане. Все это было связано с его научной, самой крупной научной работой Бориса Николаевича по птицам. Он как любитель, как энтузиаст-любитель, орнитолог, это было его хобби орнитологии, написал вот самый его большой труд «Птицы среднего Вилюя». Эта работа явилась результатом его работ в Нюрбе, когда он работал. Книга эта была высоко оценена в ученых орнитологических кругах. И за эту книгу ему была присуждена высшая педагогическая премия имени Ушинского. Затем, переехав уже в свой родной улус, он дальше продолжил эту работу, расширил ее, организовывая экспедиции в различные всего Вилюйского бассейна, в различные населенные местности по изучению птиц. И результатом этих экспедиций явилась уже вот эта книга «Птицы Вилюйского бассейна». Эта работа уже охватила всю Западную Якутию. В орнитофауне была показана вся орнитофауна Западной Якутии, не только Вилюйского бассейна. И результатом его деятельности, создания музея, самая большая награда у него
Это где она у нас? Вот она. Орден Октябрьской революции. В разные годы Борис Николаевич для изучения края, для изучения орнитологии, орнитофауны края, он организовал различные экспедиции. Его как ученого-орнитолога стали признавать уже в научных кругах. Здесь он был участником Ленинградской научной орнитологической конференции, здесь вот представлен. Вот. Борис Николаевич организовал за пределы республики, выезжал в Монголию, в Индию, на Камчатку. Вот. Это в центре, это наше знаменитое озеро Неджели в Якутии. Где бы он ни работал, он везде создавал юнацкие кружки. Работа с это не бытность свою в Нюрбе работы. Он юнацкие вместе с нюрбинскими юнатами несколько раз ездил на выставку достижений народного хозяйства в Москву. А вот это самая первая экспедиция, организованная в 1948 году, как раз сплав по реке Вилю и Марха, результатом вот этой экспедиции явилась, как я говорила, работа птицы среднего Вилюя. Приехав в Бельгай и начав работу по созданию музея, вот эта работа создания музея, вот это стенд называется, в 1966 году Борис Николаевич приехал в Бельгай и стал создавать, началась работа по созданию музея. Он вывез, основателем для создания музея явилась его личная коллекция в количестве, научная коллекция в количестве 400 штук, тушек птиц, которую эту коллекцию он вывозил постепенно в Москву, вывозил в Ленинград и обменивался там с зоомузеями, обменивался, очень честно сотрудничал и переписывался с Дарвиновским музеем, с Тимирязевским музеем, это все московские, с музеями Ленинграда, Средней Азии, Кавказа, Украины, Киевский зоомузей. Он лично переписывался с директорами этих музеев, с учеными, состоял в такой большой активной переписке. Свои работы Борис Николаевич иллюстрировал сам. Вот здесь можно увидеть его личные работы, личные его рисунки. Это его собственные ручные рисунки. Как бы графика, это иллюстрации к его книгам. Также он работал и в масле. И работал он хорошо в масле, вот создавал такие, писал картины такие. Вот. Большую любовь, большая любовь у него была, являлись журавли. В разные годы, живя в Нюрбе, живя здесь в Ильгее, у него дома воспитывались журавли, и он всех их называл журками. И вот эти журки, Журка его сопровождал на работу, он приходил утром в школу, Журка вместе, Журка оставался во дворе школы, Борис Николаевич выходил на перемену, и вот он показывал ему Журка пой, тогда журавль начала кричать и махать крыльями. Вот юнаты, пионеры там ребята стоят. Экспедиции, были конные экспедиции. Здесь у нас в стенде есть карта, где сколько было разных орнитологических экспедиций в разные годы. Вот смотрите, ага. В вертолете, облет, Сульджикар облет на вертолете. Ему вертолет предоставлял директор в те годы, начальник Вилюйской ГЭС,
строительства Вилюйской ГЭС Батенчук, Евгений Батенчук. Он был лично знаком с Борисом Николаевичем и прямо его очень поддерживал и предоставлял спонсорскую ему помощь в организации музея, предоставлял вертолеты, привозились ему большие витринные стекла для диорам, которые вот у нас при нашем музее. Привозились в те годы у них недостающие лампы дневного света. Это все вот была такая шефская работа вот начальника Вилюйгостроя и Алроса. Компания Алроса, директором которой был в те годы, она Вячеслав Анатольевич Штыров, лично по его предложению, по предложению Штырова, Борис Николаевич в 2006 году был внесен в эту энциклопедию «Лучшие люди России». Лучшие люди России. Вот здесь Борис Николаевич. Амастан в музейге Андрея Порыгыттабистен Бултава кене хатып тарантырын хамай үйтәһәҗәм торыгырып пеннели полһәҗәм Бултам бит Ayuqamasıga bu kelene uğrağın. O tabarım attılar. Büyük tağı kelene uğrağın. Hamdara taharak korkbet. Uğağız tübet. Toğun tüyatpaşıydı ne demit. Onun hangi mendalı mestakulu. İtkenle bu müziği ata otururken Orada vakanım ola, o bilgin haydan estelben, esteyten kotanı nere, ona mara bu diye bir kuha. Diyağa bunlarla bastane rizim hok, ona çutula bot, önüne de katar, purar, önüne de tardar, onu bilten temperatürte hok olan, Hotor cucu vermek taktırıktan ağalarlar. Tavni hitter hotoran bir olurlar. Hakaylı gel, ayakamuzuya bu bir geleceğe biteri var. Onu hakaylı dolu var, tevanla korullar isterler, barı yöreneller. Min vallahına tır yok, bıttına yukağı gibi keyif. Agoon hette Onik pilak mutten haratı onu keri bir tavandır mı? Onun ayıkabını haratak tübün. Vatta kıstını vakka karıstamın. Oskoğulurun kamtaran çakuskayda tiyattıgıl bana hırıttım. Ola cüngü yürünen. O bana nihal oğulurun. Bu haratı onu karıstam. Hareketler hâlâlar ağır, Ali'nin bıgıtıktan ayıqa kollarım diyen yönetten kığışça kaya bilema türüydü, nuhurun kaya bilema kumullenerin Baratın yönetten kesbiten Biri ayıqa otobüs büyütelen hebiligin ayıqa yöneğe olak hiteri barbat diyenin Ol toğat vaxtın ne diyelim bil vallakatına Yesattan onu yönetir yakta. Вот терапевтler nakama yaktı. Onu ağa iyi yaktı. Onu mağma iyi yaktı. Niyete. Onu vallahi bir yağınlık kıyenter ilbet. Onu böyle bir gün Horalarların aktara o. Onu vallahi onu sıkılarsın olur. Yitteğaz ulan takkan her olasın tutura bollağına harikahen uğuttaktan tuvaran ahallar içeri hediye vakam bağcık kuran minkeyye bollağa diyenler sonuna harcıkantı onunla harcı hediye var kuara sine ette tuvarın var donluk bir itağaz tüccar oldu hediye var ondan ayıkağı öğretin yakta onu kıkkıra tuttan Ottona, mai kana karıştı bu vakta ottona
Uattan kösten buldun karıştıkta, buldun suyuna karışta mutluqta, terör orduqta, uğur orduqta. Benim olarak bütün martını hıyaydamış. Oturup kuhan. Kendi askeri tetler bütüler bu havaya. Onda oyu bunlarla vatta karışta vakka buyur. O nasıl buyur. O oy vattura hani Kur'an o oy vattura hıyacak. İçinde vallahi kişiyi hıyacak bak. Onu tuttuğunu aktar eder. Kontanı yönügar evvelen takmışta pasta dağına koyuya girdim. Fırıyenetin ondan iki karan kostya kılgağı işte kulağı iki bolla ayıqanı karıştıyanyen hori bakbu kalakka hori bakbu bütün onu kanlıktan elgâliga valla bu elgâli neyliga büyük bir otura haydi vata bu baştağa göre ondan bu yıl valla otura öğretti. Öydeküyle var vatıktan, öydeküyle müttağıttan içinde takkan. Ya, barıcı kalabı, ulakam müddür, ulakam eydaq kihete, toğuliyete gün ulgöddaq bu, ayıqa uzoyun, koğruda yüküğün, atastahana kalan, higusta bütün oğuran çutuğuna izden atastan, koğruda yüküğün kalanmanda, oskola kontrol dönen yerekten, İyiteden hicivita. Onu olur, sen ayukanı bile kurduktan bir hanımın gaya olur. O tamin bollağına kuttuk hamle boğalar. Elma kısmına bir temiz. O kurduk tava, kaya ota, kişler, kuttu yakıyor hıcıra. Güncelleri muhtan, onu tuttukta olsun. Hiyelim bollağına mağan sahıl tutturan turar. Onu bir yamanda kıttı hasta kurduk anana bit. Onu tuttuğunda karakırtığında karıştığa diyaktak. Yem tokartığa acık olamut. Tığatağı den ehekulu attı bit. Hamay mutu bu polar bu çıttar. Onu vallahi min yela ham tokartığa dölikki ustuka eheneler hiyetim. Ona orada ılak böyle toğuz birini ölürdü. Onunla tayağım Allah'ına aksana milliyete, ol haqana köngülü bakayete, o köngülün haqana hokkuas direktör zırbullap sene maksına bus iskiyen tayakta tığıp buta. Onunla Allah'ına 12 tayağıların yine diyeler olalım ölür bütün 12 tayağı. Onu Allah'ın iskiyes tanka ığıtan piyen küllerin halarak bastırga onunla mıstırgıyla ettirgen bu kadar hıntırı hayva ölleşten hiyebitlerdi. Onun da kongul hıcıvdı. Onun bildiğim Allah'ına ol tayaktırmış. Olağa yağmalılar. Bana hiyene ağabıttı. Bildiğim Allah'ına orkunuyor. Dört diyenler var olağalılar. Onun Allah'ına var. Halarak para attırmış. Tuttum takısta. Tağdiye takkana emenim yakınlıkta oğuzlar beyleri uyuktan ingiret, badıranttan ingiret, gayıktan elegeçtilerse o yakınlıkın oğuzlar tayaktırlar. Bir tayak bir ettiler maranda kıhını bir yapıtın kötü bittiği hicallar. Onlar bir estelahı gahı tura kungul tuğda bilmek atura tayaktırıp tümleri tutuyorlar maranda tiye var. O kinilerke bol baycanlarga hamay Irak teber ulakan bintuay halar kinilerke varlar. Bana o iteterim gördük. Aras yakınıgına konstahaydım. O itminen bultup olak mustağa yata itek gelmeki kenas araha Hokota hastaneye şey bolları bu diyen bilerediler. Atara diye rahat üretimit. Onluk ataralar var anne ıgırlar gavur tüketen gayret.
Ben bir yıl iki ehliye bitir. On ulukanna kıray hete. Onu küllürem hın turu haybağa bulur ki haƙar koptutu diyen bağlıdı. Bir şeyini koptutu. Ulukan. Ulan otobüs doğru ki halak ehetini zaman kontora gayyanı uğramayı bitim. Kurak kumlarka zaman illestehiye. Hekabiye bit. Aha ben gayyanı uğramayı bitim illesti bittirete. İstiye gelen masturu soy pelenginleri var. Illesti bittirgenle iller bitim o üst ordağa bitir. Yürü kadar yermerde yürü kadar o bahu olur, maktamır makam olur. Onu ki böyle redde. Ondan hiyede tuğmadan tuğaht. Muhtağı kalamaranın o kaskah yaktakın. Onunla işi tokumu olanı tühatı hohtakın. Onunla kök kanhangası hohtakın. Toktağını beledek boğulu hohtak. Ottağını boğulu ehekâni üçe boğulu. Ehekâni muhtağı marangın kelin hengin. Ular boğa horfusuriyin, ular boğa maslağay takkını ular boğular. Onu bulur kıla oğutlar batta. Ehekâni kanyara ümsügüt, evet bu kişiden bulduğu kanyara var. Onun cehedağını muhanında kokbu kurduk olur orulları okkana bakkın, üp bakkın. Onu abu şeytar. Otta inler, lokamu aylı koyta yaktı, tuhuta yaktı, turabolları emre üp bakkın. Onu abu şeytar. Hadilim Allah'ına kordüler, dağını ağırları olmadık tuğlar hellet. O tıktır var tayyi var. O tıktır var yestebillah. Ona bulduğu tuttakına, bir şey hekâyeni tuttakına, hânalı kana iyi olur. Onu yiğidenler bu torukları tutarlar bu hıla. Ona ulakana iyi var olur. Yaytın ne bu? Bulur kabuğu şey. Bulur kabuğu şey diyen bolsa orunda. Onu tutu hakkana dedi. Onu tutu harika olur. Bütün yönetti hakkana dedi. Onu iyi vallahi ölübe kuttatı. Bir de hiç bu kırgı hiç yoktu. Yaytın mı? Abu şey bütçen tüyatağını botta takputuna. Bu kadar için beğendik 200 gün hiyem varan var için nehirlenye hatun sana halitti. On tuğutun atara diye at gületibit. Onu ataralığa maranca ığalları kavalettik sana halitti. Ben bir yıl iki ehliye bitir. Onun ulukanına kıray hete. Onu küllürem hın turu haybağa bulur ki haƙar koptutu diyen bağlıdı. Bir şeyini koptutu. Ulukan. Ulan otobüs doğru ki halak ehetini zaman kontora gayyanı uğramayı bitim. Kurak kumlarka zaman illestehiye. Hekabiye bit. Aha ben gayyanı uğramayı bitim illesti bittirete. İstiye gelen masturu soy pelenginleri var. Illesti bittirgenle iller bittim o üst ordağa bitir. Yürü kadar yermerde yürü kadar o bahu olur, maktamır makam olur. Onu ki böyle redde. Ondan da hiyede tuğmadan tuğaht. Muhtağı kalamaranın o kaskah yaktakın. Onunla işi tokumu olanı tühatı hohtakın. Onunla kök kanhangası hohtakın. Toktağını beledek boğulu hohtak. Ottağını boğulu ehekâni üçe boğulu. Ehekâni muhtağı marangın kelin hengin. Ular boğa horfusuriyin, ular boğa maslağay takkını ular boğular. Onu bulur kıla oğutlar batta. Ehekâni kanyara ümsügüt, evet bu kişiden bulduğu kanyara var. Onun cehedağını muhanında kokbu kurduk olur orulları okkana bakkın, üp bakkın. Onu abu şeytar. Otta inler, lokamu aylı koyta yaktı, tuhuta yaktı, turabolları emre üp bakkın. Onu abu şeytar. Hadilim Allah'ına kordüler, dağını
Ay bari oldu tuttular helmet. O tuttur bari tayı bu. O tuttur bari yesterilla. Ona bulduğu tuttakına. Dişi hekayeni tuttakına. Hanı kana iyi olur. Onu yiğidenler bu torukları tutarlar bu hıla. Ona ulakana yiğiden var olur. Zaten ne bu bir kabuğu şey. Bu bir kabuğu şeyden bolsa orunda. Onu tutu hakkına dedi. Onu tutu harika olur. Bütün yöneti hakkına dedi. Onu iyi vallahi ölüme kutladı. Bir de hiç bu kırgı hiç yoktu. Zaten mi? Ve muhtar tuttuğu yıkayı hantalan bir götüre. Montum olanı hılı osturur. Onunla işte piyahete olattırılır. İşte hantatı ağabeylerin tuttuğunu bilmesin. İşte bu kartı kutla. Evet, bunu ateşi zekamıyla bir bana aldı. Onu kuruyor. İki sekesinin altın diye bu. Kabut tekatera turatta yap. Oğutu bırakmanın. Bırakma tete. Tuğuy tayak, korakta yağın. Hideden, oğutta hideden bırakma bırakma. Onun da tüve hala kalbıdı bu. Tere ötülen ki bu. Onu vallahi asta koyukka. Manna karaya maranca bu uluhan. Hedavesteki ekesuna kostiklen. Orası yukarıya bir şeylerim var bu. Kirişti filan. Turuyorlar. Onlar tufuğum var bu. Вақтағаны білейм етері хелесті бөбі тұлақ болғағын. Тұлақ бұттығы қосқы олacak дедімі. Ve bitkili libitneler hüdder bulduk. Onu da Nikolay Makarovuz kutu varankelerinde kuspe onu çöbü kutu izinle kalbıt onu da emektiyem buldu. Kataram varım onu barıta hebiye. Ağam bastan ki onu otur buta. Onu bile terine boyan kinini tükten onu butum. Miyim bağız kini o vakti yavna kini verip bidi. Onu bilkini tutturan kaptaran onu gören onu tükten veremedim. Ondan da hep lülelen kiren vardım. Kaykağı boğalar. Kelbekka var bıkkı önler döşüge keyini bulan buna burana nervenin indiydi. Bilkı röççülüge. Tuğak kepseye boğalar. Onu bilkini tolur o vaktaq boğalan onu. Mirine dere haraddaqtı küdyaları toğağına. Yolma apak onanımına taksın onunla diyen böyle uçuğutal koyduk kepseyemek bütün kenne tuğaktırlar. Yani uçuğutal geografiya uçuğutalandı diye neyten kehini kıvırlar. Onu içi hoğuk hettere kılası yaktağın benim günleri praktiçesküylelerini veremedim diyen kepsir vallahi. Onu rıktık oğlu malatsı değil menik oğlalı. Yani o çok kötü ritmen demettim. Cevap var ete köleğinin balağının var tağıstan. O tahayım balağına o mekaydı sudduğuna bastığını tutal. Onu bile kahıstığına direkti gurnap. Onu meatın kastati bitti hep bitete bada. Ritini miten tanyak ritini no uvakan kıllar terilerin ortatı bu. Bile bulçutları kötü hepseten keni bular talar de. O nuru kihini kutta hatan kepse terkiyeteye bulçutları olak beyziler hıgırı taddan ulbutatay. Var gelen kini bu kepseteller onunla bile bulttan ağalan bir eller cumhurboy teriyerine hara tuğaktur. O ne terkini onunla söyleniyor bağlarına memutse teriye tabi tebiti. Onunla bile besonapken bir yere bit onu minapın huri battiyen besona bir yere bitan tura. Kendileri duruyor, kantan da kalbitinde ketsebeti dönmerko bili. Onda da musib var bolla. Onu inne diyen tuğaka yağırdı gülelemit. Ebisiyenin olur bu taray bastan. On tuğutun bollana tebitire hıstut elbak bolanır boğul butigemit ondan. Kiniler kendileri olak kığılayım önce yeterinden araskat cenyalan. Tiksihette ve bittiğibete. Onu cahasın kele heter yakbettiğin uçağı terefko, tustağ terefko, gomman baran alırlar.
Üksüller adın jonlar öyle çay bitti de öyle yaktırma garbattar bu. Ondan da emin çay bintir umay ki hem varamın tetri hüren kalemin bakay hasıngati de anaturan on tut ınırık ödde hava ehteriye bit. İnyana böyle pipit üddülen erihine kodduğundan nöder bolan terite. Hasıngati de çaratça katangalı da öyle nüksamın barıtın kötü vattaman kostik bitim inni nere. Hasınlar gel bittere elbiseyaneler bir bütün tur. Onu ya onlar üstüler gibi mahpuk siyete kodduğu istenyen olan hata bu diyenler de verdiler ay.